Ka jingi lekai football homesning Patarim hamadani lekai jong homesning sports and cultural club kalanang jam siki round ki basya khamat ha ka ba menta ka singiru lala ban pani lekai ya ke quarter final ka balai lekai ha pedang ka Benzo 11 persya ya ke Black Mamba Maulai ha kene ka jingi lekai ba menta ka singi kaladon ka jingi khun pen ibor bat seibor na gliang jong nong lekai baro arliang kajing syong shit jong ki pai ba nong pai kai ru kala penlong ye ki rang ile kai bandang sim khia pat ban pen iya ka sab ile kai jong ki Players juga hakbau Arnes Marwin Josin Markan Arun Wino Banun ni bujuli padau Stewart Rentong jersey nomor 4 Shifo. Belak menjaga kala champion Players hakabau Rangki Karjana jersey nomor kalai Ulamino Balami bujuli pad dan Frederick Harmolong jersey nomor Katsan. haka kelas step ka Benzo 11 kalayo ban tap nengkong ya ke gol lengbau kapten jong ka tim usamla nyau kor kendia ka bolong tang haka minit ka bakhatsan jong ka jing lekai da ka borba jong ki rang lekai jong ka Black Mamba Maulai kilai khun teng e ban penpai kalai ya ka gol Henry da ka jing bakla jong nong abba ka kunhun ka bol kala rung sya gol bat lengba jong ki tik ar teli gol ka Benzo 11 kala long ka nong job bat ka Black Mamba Maulai kala sya remno ha kene ka singi la jitru yo nong up call jong ka Benzo 11 kumu best player of the day ki nong peniai kila pentip ru bah ka singi ka balashai on ye khun na pedeng ka hanyo wasa nari lum jantia bat ka raj madan kerdem nari boy Kembali abang atlet tim kibala wan masih bertahan di bawah permen juga sensual singkofre kemudian juga Black Mamba kaba lapoil di quarter final